Pravilna ishrana je osnovni segment kada je u pitanju zdravlje djece. To je važan cilj svake porodice kao i zdravstvene sfere i to prije svega zbog saznanja o povezanosti ishrane i raznih bolesti. O zdravoj ishrani i o prehrambenim navikama mladih na ljetnoj školi govorili su dekanica Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru zajedno sa svojim timom, docentom doktorom Jasnom Hasanbegović-Sejfić, te studentima drugog ciklusa studija Nihadom Penavom i Amarom Stranjakom. Održane su 2 radionice, nutricionistička, prehrambene navike mladih i radionica Zeleni reciklažni zid. Oni su ujedno učesnicima predstavili Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, kao i Agromediteranski fakultet. Ono što je interesantno, mi smo napravili jednu anketu na Univerzitetu Džemal Bijedić prošle godine koja je bila fokusirana na prehrambene navike naših studenata. A sad smo napravili anketu koja je fokusirana na srednjoškolce. Tu nema nekih velikih razlika. Glavna razlika bi bila u tome da malo neredovniji život imaju studenti s obzirom na njihove obaveze, na više nespavanja, na obaveze koje nisu standardne, tako da samim tim malo drukčije i konzumiraju hranu. Moram reći... Pa evo, glavne nepravilnosti bi se fokusirale na to da preskaču doručak. Oni već su krenuli sa kafom koja je zamijenila doručak. Doručak je vrlo rijedak, 2 su obroka, dakle ne pomislimo na ona preporučeni 5. Dakle, povrća, voća ne jedu loše, malo spavaju, neredovito spavaju, kasno odlaze na spavanje. Što se tiče tjelesne aktivnosti, ona nije nešto čime se mogu pohvaliti. Mi postajemo sve više sjedalačka populacija radi svih onih naših mobitela i svega onoga što pratimo dok sjedimo. Pa i hodaju malo, znači ne samo da se ne bave toliko sportom, tako su nam prvi rezultati rekli, nego i hodaju malo, što ja mislim da je nešto što moraju popriti. Malo se vode pije, mogu reći ono što mi je pohvalno, riba se dosta koristi u ishrani, ali piletina definitivno najviše. O novom projektu, inovativnom projektu, Zeleni zid je dakle novijeg datuma u poljoprivredi, novijeg datuma tim više u urbanoj, odnosno gradskoj poljoprivredi. Zeleni zid je jedno rješenje gdje ćete proizvesti hranu sebi na vrlo malom prostoru, zdravstveno sigurnu hranu, dakle znamo šta jedemo kad mi proizvodimo, samim time funkcionalnu hranu, pametnu hranu, kako se to danas voli reći, uz minimalno korištenje prostora unutra, odnosno vani. Naš zid je reciklažni zid, dakle ništa nismo kupili, sve smo reciklirali, što je opet jedan trend i u poljoprivredi, a i u svakodnevici. Mi želimo bar da je to tako. Polaznica ljetne škole Amila Smajlbegović iz Breze, koja je pratila radionicu Zeleni zid, izjavila je da joj je ovo predavanje bilo jako interesantno i poučno. Ta radionica je bila poprilično interesantna s obzirom da je to nešto što mladi danas baš i ne prate. Ne prate kako zapravo održavati, kako uzgajati biljke u svojim domovima, kako to utiče na naš okoliš, kako utiče na naš planet, i oni su nam to kroz radionicu objasnili kako to mi zapravo možemo napraviti naš zeleni zid unutar naših toplih domova, kako to uzgajati biljke i druge, da kažem, sitne voćke koje mi danas svi volimo, i da su nam uvijek tu nekako na dohvat ruke, obzirom da su oni to započeli u doba pandemije kada nije niko imao priliku da izlazi, da sadi, da bude u kontaktu sa drugim ljudima. Prodaja također voća, povrća bila je stvarno teška, izvoz i uvoz, i na taj način su nam olakšali svima nama. Potvrđeno je da zdrava ishrana vodi ka boljim ocjenama i pamćenju, radu mozga i sveukupnom poboljšanju zdravlja, što smanjuje broj izostanaka. Jednostavno rečeno, zdraviji učenici bolje uče, a nauka je dokazala da postoji jaka veza između samopouzdanja učenika i zdravih navika u ishrani. Zdravi učenici sebe cijene više, uspostavljaju bolje odnose sa zajednicom i mnogo se više druže.